A very good morning. New TV news analysis being tabir punamapu han makta da tong hoshali matong bramna punampu. Tramok choboloi na nekokto na karumjari. Ngasi Imphal da phong ba tongan ba pauche singi maroi headline sing khana naina ba sida koi studio da saruk yadu na laibiri ba si koi gyoza SM JALAL President AMMOCOC han ba makta da JALAL bu tramok choboloi na nekokto na karumjari. Ojai kuigi Imphal da phong ba tongan ba pauche singi maroi ba headline sing si kuigi khana nei ne dringai gi mangoi ne da koyongtang headline sing simyam da pathok turan thamjabagi khudong chabadu logjage huyanan pauda kasong khulen da Asian IM na lal holup asigi eastern flags ki lanmi mari hat khre miyam na ukrul da leiba IM ge office mai thagre CSO yauna all party meeting pangthok u mitop khandok laga census pangthok hanna warep lobbiu Dr. Loken Sanga Express da Naga UZ Masel Kamna bada mari sikre Asian IM gi Wung Tangkhul Region Secretariat Building mai thakre kuki singna gari dagi namduna sel lauri Sana Leipakta Asian Eastern Flags ki kadar mari hatlam le ukrul da chauna irang thokre IM nani haina maral siraduna WTR office mai thakre lamda masigi phanaba khanba luchingba leitabana mitop khandok pada awaba leibani JFD naharol gi thaudang da Asian IM na Asian Eastern Flags ki lanmi mari hatlu badagi khoisaunar ba tangkhul miyam na Asian IM Wung Tangkhul Region gi office mai thakre CM na chair lauduna BJP legislature party luchingba singi awang ba thaki mi pangthokre pongna famda IM ka kamna bada Eastern Flags ki kadar mari sire ngasi ukrul da total shutdown chathagadauri Tangkhul singna pukning phadabiu Chief Minister hairiba sing asi khoi Imphal da phong ba tongan pauche singi maroi be headline ngaktani makha chathajaboina oja JALAL na khoi gi ngasi gi Imphal da phong ba tongan ba pauche singi maroi be headline da kari ba si khoi gi IM gi makhoi IM ga kamna bada Eastern Flags ki kadar mari sire na habisi ki matani khoi gi Government of India ga tripartite talk tauduna leiriba khoi gi Asian IM aduga khoi hojik phangi ba pause khoi kamjong district ki kasung khulen gi hongbai khul da mioi mari nongmaina kaptuna halam bagi matangni masigi matang da su duma khoi gi honorable CM 𝐶𝐄𝐖𝐒 tamlakpa statement gi matungina khoi gi tangkhul ichinau sing irang si haidi nemthana ba dumak isa gi responsibility lobiyo haina su thamlakli adumak pu oja JALAL masida khoini yengba yari basi khoi gi han fokak chau ikhai gi da fresh attack ama su thokre dubu handak se litan gi khoi gi conflict se loidungai da litan gi issue sima su adum yam chauna thokpa aduga hojik Asian IM gi makhoi gi marakta makhoi kamna bada mari sibagi wafam jilaktana ukrul da khoi gi mai thaba khotpa bo yauri adu masina takpati law and order si masi pura mapung phadre haibene masina uriba khoina noma nongwi thogdok wathok mayam sina takpadi adumakpu akhoina president rule gi matungda BJP gi anauba CM ama leidana popular government ama leirabasu law and order si pha dum phagat ngamdabage choba mamini sigi matang sida JALAL gi moche kari kamai yengbe kamai thamini khoi masi khoi gi anauba lengak sigi mangda akhoi mayoknaba adumba akhoi law and order ga mari leinaba asoba problem amati oyena adumaina akhoi punna yengminaba taena adumaina thamjage ado masigi matang sida khoina hangatna yengba yaba wafam khara haba targadi akhoi lamdam sida leiriba akhoi arm cadre singsi masigi thabak thawong singse masi yamna fajana makhoi gi oiba thabak thawong singse yamna fajana kari haba tare akhoi fajana yengchanba fajana scanning tawba ma manipur lengak na mathok taba leibra maduga mari leinana akhoi yamna fajana hojik chathariba akhoi tripartite talk oiro natragana akhoi tongan ba ceasefire agreement sing aduga akhoi suspension of operation gi pafamna chingma mayam se masi yamna fajana comprehensively akhoi yangshan bagi lengak na yangshan bagi mathok taba amadi leibra hai wafam se masi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NSNIMꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯃꯔꯤ NSNIMꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯆꯨꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯀꯦꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯦꯞꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯂꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ NSNIMꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯠꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯏꯚꯟ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯗ ꯃꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯨꯞꯄꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯇꯧꯅꯗꯦꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯚꯦꯅꯥꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣই कमिट तौरीबनी हरिबा कमिटमेंट लेबनी हरिबा अदुगा लेंगाका नोमिका लेपनाबगी ग्राउंड रूल्स मैम अमखक फॉलो तौबनी हरिबा NSN गुम्बना NSN IM गुम्बना मागी केदर ओइरगसु नत्रगा मागी मनुंगी डिफेक्ट तौबा मनुंगदा डिफेक्ट तौबा कांगलुपो ओइरगसु हेता हातपा तुपना चिंगबा थोंग चथरपसे मसी यामना लोगी मियंगदि याम सेरियसली गांगना यिंफम थोइ नकल अमरमदा तांखुल मियामना सावरगा इरांग हौरइसे मसी अखोगी लालहौबसिंगसिगी सिगुम्बा अखोगी कनो मयामसे मसी पू थांगबा ngamaktaba मियामसे खांगबा ngamaktaba अरु येंगबा ngamaktabadagi मियामसे खोइसाउनरकपगी तंजादो यौराअब्रा खमथेंग यौराअब्रा हाइबसे मसी अखोई यामना स्वाइ मतांगसे यामना फजना अखोई सीरियसली येंगफम थोइ अदुगा चीफ मिनिस्टर ना अखोई पुनिंग फादननबा म तौननबगा हाइसे मागी इंक्लूसिव ओइबा मियेंग अमदा अदुम थंबा वाफम ओइरमगनी हाइबा सुमाइना ऑब्जर्वेशन से थमजगे जा अखोगी मसिदा येंग बजादा मखा ताजनिंग सि अखोगी हौखिबा मार्च की तांग 13 दा अखोगी राज्य सभा दा पास तौखिबा बिल अमा अखोगी ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल हिंदुत्व आइडियोलॉजी दा पुसिलनबा लुजदबा पॉलिटिक्स नि हाइदना शांति खुराइना थमलगली सिगी मतंग सि ओजा खोइना सुम येंगबा याबदा अखोगी नुपी मानबी नुपा मानबा सिंग सिगी मखोगी कम्युनिटी मा अखोगी मणिपुर की गवर्नमेंट सिना मखोइदा करिगुम्बा हाइदि मखोगी दमक्ता रेस्पॉन्सिबिलिटी हाइगद्रा मखोगी तबम थोपा अमा फोबो तोगिद्रसु मखोगी कम्युनिटी सिंग असि फावबा दुमक अखोइना तोंगान तोंगान बलम सिंगा कंपैरिजन तौरबा मतमदा मागी ngamnaba adumak makhoigi kahani thak amada dumak hingba ase oza khoi ui ko haidi makeup artist po oiro the even doctor phawa yaurabani khoina hosi ubada handaki pass riba bill si na maram oiraga masida makhoida sokadaba makhoigi leijaramba singsi mangtharakpagi kaino masu dum phongdoi masigi matang si makhoi sisu voters ni makhoigi vote si dumak count tawribani adumak bokhoina sum yengbada makhoi si neglect tawbagi area amadi yamna chauna ui sigi matang si oja kari kamain thambini akhoi transgender singsigi issue se masi अखोई रिलीजियस की ओइबा मियंगदगी येंगबा तारगदी अखोई संसार सिदा अखोई कनोना गॉड ना हाइबा तारे अखोई मपू ना तायंग सेंबा मपू सिन सेंबदा मिय कांगलु अनि सेमी हाइबनी अमन नुपा हाइबा मा नुपी हाइबा मा अदुगी मागी क्रिएटर सिगी मागी नेचुरल लॉ से सिगी मखादा अखोई गॉड की ओइबा मागी कनो से मागी पाउजेल है तारे मागे पाउताक से मसी नुपा मसुंग नुपी की ओइबा चतना कांगलोन अदुगी मखादा लाकपा ngaktaनेबा रिलीजियस डॉक्ट्रिन सिंग से यामना को अदुबो मतमगी मतुंगिना नुपा नत्रगा नुपी हाइना लेरिबा सेसिगी नेचुरल कैनोसिगी सिदगी खजिक्तंग थाइदोगा नुपासु नतबा नुपीसु नतबा नुपागी वखलसु चेंदबा
nupi yo wakhalu sien da ba hai tare ko nupi chap chanu oi bra ba su nataba adumba third akoi gi gender community ma thore ya masigi thore ba pose akoi na undeniable oi re ba ko hariba kanglupsi malem gi mafam khudi wakta lai ba yes hariba kanglupsi makhoi si nupa gi lo da su makhoi si phajana implement to ba ya ta ba aduga nupi gi lo da su phajana implement to ba ya ta ba aduma myoi kanglup ama khak oi ba maram maduna masi undeniable oi ba aduma myoi kanglup ama ni haina malem gi oina lobagal loina na makhoi gi oi ba tongan ba akhoi gi transgender sing sigi lo ma akoi malem gi tongan ba sakhat khaba lei pak kya dagi akoi chatna ba hogdor pa gi pot ma lakhre ba madugi makha pon na malem gi tongan ba lei pak kya da masigi pose sum chatna raga sumathak bathang akoi moi gi ba lo semna raga lakhre ba sige marak sire sida india da handak transgender sing ga mari leina na pass tori ba lo se masi hari ba transgender sing du ga mari leina ba makoi gi basic human right to madu chapchana follow tawribra natragana akhoi thaina tagi leirakpa akhoi religious doctrine na ba tare religious philosophy to madu da leiba magi law sing to this pusan kitana sai transgender sing du yoiba basic human rights so violate tawgi issue mu oiribra haiba potse siga mari leina ba wafam da transgender singa mari leina ba hak se shokata bagi wafam se masi yauram gani madugi oiba tai akhoi santa khuraina akhoi transgender santa khuraina akhoi sigi wafam ma thamai se do nan moi movement ama rally ga satana moi oiba voice ama tore ise masi gi oiba tai ana masida akhoi na visioning ba observation di akhoi transgender haiba community se amai gender community se masi akhoi undeniable oiba adumba gender community mani makhoi su miyoi bani makhoi da fazana makhoi bu ikai khomna ba amsung makhoi bu akhoi samaj sigi akhoi leiriba te te gender sing sigi oiba magi dignity siga manaba thakta makhoi bu dignified toba makhoi bu fazana makhoi oiba basic human right to fazana makhoi bu enjoy to hanba loina makhoi su akhoi kunai sida contributory oiba adumba gender community mo henna bagi miyengda lengak na mari leina ba ain singsi semtok kada bani aduga loina na haujiki transgender singa mari leina ba ain ji matang da transgender community sina makoi maikai de laiba voice concern se masi akoi punamak na su masi akoi human value gi oiba perspective ta akoi na su madu da solidarity pifam thoi madu yam ta ko su stand to pam thoi hana maina madu hi wakhalon doi thamsake. Okay, thank you very much, Oza. Zasida mo koina yeng makata thazaboina. CM na chair lauduna BJP legislature party luching ba singya wang ba thak ki mifam pangthok re hari. Oza masida mifam jida koina phangba pawgi matung ina April da pangthok ka turiba Assam gi election si saruk ya nana bagi matang da su khana nei na bagi yauri hari adu da natana bagi thabak launa bagi aduga hauji hauji paikhatliba chakhat thaurangi thabak sing hena yang changsinna bagi matang yauri na hairi aduga khoi cabinet expansion gi su yauri matam khara khajikti thengthana ba khanghalak ba leire haina su pali sigi matang ji da ja khoni yengba yari si hauji si manipur gi hairi cabinet meeting da handak miyamna sum yengba handak pangthoki be assembly si su miyam ni pen het pen da baki mami ma di chauna tari ko adigi la ka tori ba April da pangthok ko tori ba Assam gi election si sida su dum masida meeting sida su wari sai hari tu bu jam miyam na pamle basi lengak ama leiraga di khoi gi cabinet expansion ministry expansion si thuna tawbasima pami aduga thabak loba haibase uza khoi gi boat maya da hek thabot lobagi issue ji oza thabak si hapni na miyam se government service permanent changuraga masigi senju mangba thajaba su mangbagi thabak si oza khoi adum tattana udana leiraba election maya khodingi udana leiba thabak wathok ama khakni do handak mamang da su khoi gi oza loba dagi lobagi keno su leigre oza sigi matang se dum
kari haini miyam na dum comment se pass taw na ba matam da election da season na ba paisa oi na miyam da gi ai di thok mok taw bo na su dum ui masi oza gi mota kari kamai ni yeng be kamai thami ni akhoi maru aina akhoi state se da ha ba tare akhoi hauki ba matam khara gi mamang da gi hauna election me ada akhoi gi thabak si akhoi yamna mega oi ba recruitment process tawgi pose si mamang gi tam khara da gi akhoi na so state se ta jara ye akhoi na ujarai aduga kaigum matam da akhoi gi mamang da lerami ba lengak sinati akhoi thabak si kausal lama ba aduga haidok pang namam da na matung da lakpa aduga government si gi mathak ta so ba burden adum oi ho su yawi kaigum matam da akhoi gi financial provision phajana leitana akhoi gi mamang gi leri ba lengak tu na magi election gi oi ba mieng da haikatra election gi mieng da haibasi nakal ani hum thok na yeng batai yeng ba yai ado mai kano sing sina thabak khara hafora gati moi gi election da hafori ba mi sing tu te gi support phangani ade nakal amrom da thaba hapi ba myoi sing si te gi open secret akoi manipur da corruption se dum tau nei dana ko ana corruption to ko tu gi adu gi paisa sing tu na moi gi election gi expenditure wei gani haibna sing ba moi gi su tongan ba kano leibagi ra natragana sarkar gi leiriba koi gi department sing se mase sida akoi matam sang na koi recruitment process se mase akoi gi tindara ga lakpana mram waraga toan ba department ta ma gi leigata ba leifam thokpa karmachari sing se phasana leitabdagi smoothly function tawba ngamdaba department phoba yawbagi pausu dum lei adum bagi tangai phadaba sing tu leibagi madu mention laga strict koiba yamna effective oiba governance sama leina bagi point of view da bu oiribra sedum tawna ba thabak ni ado ama boire akoi leingak sida haujiki leriba manipur government ki adugumba department khuding makse masigi awat pa karmachari sing chapchana mention laga akoi gi sire leriba thabak phangdaba naha sing sida su thabak khara phanghanna bagi job creation gi opportunity ama job opportunity ama naha sing da phanghan biba as well as department sing si so strictly function toba ngamhan ba ko aduga sigi mieng seisira thabak sabjana hapna na ba magi financial gi adumba concurrence kari kra lopam thopa approval sanction phajana lauraga paga pot oitaragati madu phaba khongthang ne na dum haiba yai aduga nakalam romda election point of view da pangko koksen biramaga adugi thabak sing du apply toriba aduma naha sing sida makoi gi career mangna na ba najaga makoi gi tungda lakata ba adumba moi gi future da makoi kokta so burden nama biram na bagi khongthang ti ohening de aduga nakalam romda akoi lengak si pai riba BJP ki legislature party ki mifam phamaga toan bo afam ke ama hojik haibi grisi si afam sing si khana bai khongthang pai khati ha basi chu akoi yamna authoritarian oiba nataba akoi leiriba legislature mayam do punna phamin naraga kari agenda pai khachi ge ko khachi ge gaina khanna nei naraga mayam legislature mayam sigi mot tu tara matugda akoi leiriba Council of Ministers, Honorable Chief Minister na lusingaga sina paikhat kadaba thabak thoram sing tu phajana mayam ge advice matungi na paikhat bagi khongthang na sing satpa sum bagi keno si am toi tawan ni si yam phai adu khwaile laibak thibadi leingak se sem graba matungda hujik phawba cabinet si expansion to bang nam daba se kari gi no si manam kari gi no si ada kari compel situation dai bagi no expansion to bang namris natraga masi expansion tawdri basi ki manam mama dilai pham thuya ba ado moye manung da expansion tawrakpa matam da akhoi madudai da akhoi ai ke mantri oiba phangdre haina confirm to bu kanda phanghau da mayam sina tongan ba revolt ma lakani internal report tama lakani hai bagi apprehension leirabra yes natragana lengak sida center na mantri mayam se pirak tringai da masi ke portfolio mayam se pulap pairaga chief minister nang upper hand da thabak khara to horo aidana arwan ba kaino ba center na housing lady chief minister sida pirabra natra karino
amadi leireba masi akoi state sigi leiriba miyam interest ati natia council of ministers si phajana matam amada akoi kanu to government si sembada PR dagi government sembada leader kanan oigada gi hai bagi matang da akoi moi gi marakta consensus oiba environment lama purak bang ngamde na thongnar ba mayam do leadership center na khalla kandadi adum leadership lai khidana moi masel ge marakta yanaram daba mayam to su adum kaino to ngam khieba adu gi pot mayam do adum loisan mangam ki chalan mangam khieba adu akoina khandaram ba sing du gi ona taina bida BJP housik so machi lengte leader dia do mano go lakhre like that council of minister to su center na thamge na khalagati lehan ge khalagati lengak siam matungda council of ministers magi lepham thokpa mayam se husik phau leihan da se si maram chati na khaleba masidi center na henna akoi gi kari haiba tare centralized wa center na lengak si state sida leijaba taraga su maming tagi oina lehallaga henna center na centralized over henna khurji henna chen paiba state sigi leriba miyam gi interest ta phajana full swing da full facet da adumba masagi on policy sem sadna hoji election tawtri magi normal time election in normal time si yokring gi mamang sira magi paikhat chagada ba policy program se masi phajana full swing da paikhat chana na bi opportunity ama center sina pb bagi mohta nation naraga hujik phawba mantri thambasi si maram chate mantri yamana akoi department ama paibada ani paibada department ama dugi ani dugi lehoribu loopholes mayam se masi phajana yengchan bada makhata ba future course of action mayam se cm bada financial sources mayam am janga da basing do kadai degi from where the funds kamaina required to acquire to gadori bino haibna singbagi matang da kok thada bada phawba enough way roi da ba madugi magi lehoriba matam se pulap aduda thada bada phawba matik chara roi da ba pochida akoi mantri singdai da hojik leiba mantri khara da portfolio khara piraga honorable chief minister da lemhoriba department mayam da pulap mana yengsallaga thamgani na haibase kaya miyam na department mayam si yengchan bagi matambu phangadori bano chief minister na ana masi yamna reasonable way da pot ni ana election di naksale yang sita ngai re khar le koro kandak ki matam yoksalakani ana masi se financial year ma pura chapchan nangada sunatre ana sigi manung se se tawhogada ba na de PR government le ro re akoi state side da keno le gre violence ki adu termination situation lai gre hauji hauji chu akoi mangda changna thokna ba ya ta ba ki problem lai ri akoi gi state sigi miyam kangpokpi lanbe ya ta ba ki problem lai ri chachanpur sat pe ya ta ba problem lai ri kuki seli nau sigi impha da lak pa ya ta ba problem lai ri illegal migrant sing gi issue lai ri hauji hauji chu phong sari ba census lak pa gi wafam census si lakaro ba census si illegal migrants sing se phajana detect tawtring ada tawsaluraga state sira problem lakani haiba miyam gi yau lairi aduga hauji ngarang nan home kanona department of home affairs gi thokwa kaya tare akoi order se masina henna akoi matam kharegi oina miyam gi hona thaina na bagi poni haibana singbagi madu permanent loiba solution gi parta topak order natti haibana singba argument lairi miyam gi contentious oiba miyam gi yaning da bagi pot lairi sigi miyam si state sigi lairi ba government sina phajana dissensus of opinion lairi ba demand toriba miyam sigi concern si su phajana tabiraga effective oigada ba adumba policy program khara paikhatana state sida lariba ko ye ne ta ta ba phibam se sigi oiba normal si ma chapchana pragna bagi commitment amasung challenges sing to madu effective way na madu address to na ba khongang paikhatda ba cabinet se mapung marai phada ba akoi hamboi tu boy gi oiba that kind of status sama da lengak si sum len ba ba se ma se akoi nahandagi so koina center gi yaka matung ina sum torok ko khongthang na tani na hauji su center na sida cabinet expansion gi oiba kaino ma khurji ma moina thadorok ta bi da sum pai ra thammi se masigi marun da kari leibage haiba pona maka
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ मागी पॉलिटिकल पार्टी दुगी लुसिंग का हेन चुपी पाइसनबा that kind of manner that kind of attitude se mas sakam tawbi ganu sing ko na chap chaba center na bu ya biraga di loire haibagi wakhalon du da akhoi gi oiba hak myamam khak compromise tawraga adum yana ba chatpagi mong da akhoi state si leiba politician sing sina leigib taraga di akhoi gi future se masi center na मागी डिजाइन तौरीबा सेंटर ना आर्किटेक्ट तौरीबा अदुगी पोतु द सुम अखोई फ्यूचर सुम थंब तारगदी अखोई आशा से क्या पाक्सन अखोई आशा से उदे है तारे अन अखोइना अखोई की ओइबा इरोम दोम की ओइबा पॉलिसी प्रोग्राम खरा अखोई चपचाना अखोई लैपटॉप सरगा मदुगी पॉलिसी प्रोग्राम सिंग दो सेंटर सिबु एक्सेप्ट तो हलगा मदु एक्सेप्ट तो ननबगी दमक्ता अखोई तौफम थोपा बार्गेनिंग सेंटर द चपचाना तौननबगी खोंथांग द कमिटमेंट द कोई स्टेट सिगी पॉलिटिशियन सिंग नाउतंग माय ऑन संद्री फोक्ति 100% सेंटर की याका मतुंगी न चटपगी दैट काइंड ऑफ पॉलिसी द कोई फॉलो तोर सुम चट लै तारगदी अखोई योबा पॉलिटिकल फ्यूचर एज वेल एज अखोई पीपल में आम सिगी कलेक्टिव होइबा डेस्टिनी एमा सेमकटपगी खोंथांग न चिंग बा स्वाइद यामना अचोबा ग्रे एरिया अमा क्वेश्चन मार्क अमा मायोक नरकदरा हाइबा वखलवन से सुमाय हंगत सके ओके थैंक यू वेरी मच जा अखोइना ngarang su dum khoi channel site dum khoi discuss tawjagi bani khoi handak haukiba march 10 ga taruk ta khoi foreign national tarit phagi base NIN arrest tawgi si matang da union home minister Amit Shah clarification ama pirakpagi matang sini hariba phariba makhoi taret si khoi gi national India gi national security da threat amata leite haidana clarification ama pire adumakpo za masida makhoina Mizoram phauraga Myanmar da training piramba drone gi consignment gi wari meyam am su yauri masida mahakna clarification ama pirei basi khoi gi NIA na intelligence report se phangam matung da hairiba makhoi taret se pharibane dubu matau karamna masi khoi gi national security the threat leite haidana magna clarification pirapase adigi khoi gi whereas hojik akhoi gi manipur gi conflict si gi matang da yenga su khoi gi Myanmar ga akhoi gi sidi border ni khoi border fencing tawdaba sina maram orakanda hojik thoiba illegal immigrant mayam ama chang I khole habagi issue mayam leiri boza even masina maram orakanda khoi census paw tawba yaroi habagi wathok se hojik leiri baneba sigi marak sida khoi gi former chief minister Nongthomam Biren na sudum foreign hand yawi habagi thoiba conflict sida foreign hand yawi habagi matang amasu adugi matrakta khoi gi union home minister Amit Shah na thamkiba statement ama dumak ningsingi khoi gi president rule thamdringe gi mamang da article 355 khoi gi external aggression and internal disturbance leire hab statement su za thamgibane adubu haiba NIN arrest torba matungda national security da phariba makhoi taret si the threat amabo leite amta kaino tawde habagi clarification ho pirapase kitang tabata contradictory oibagi mami amadi tai oja si kari kamain thamini India na koi gi India gi lengak si hauzik leiriba India gi lengak si yamna double standard thoiba yamna hypocrite thoiba duga malem gi oiba thakta hai targati akoi gi standard se akoi gi dignity se yamna maning hallaba yam kumdharaba adugomba lengak ama khakne ba hojiki Bharatiya Janata Party BJP haibatare sigi center da pali lengak se ama sigi matang da hojiki phari ba myoi khar se mase national security da koi threat oibra oitabra haibaga mari leina ba da piriba magi statement sida lakchatri ge mamang da handak da recently kari tawbono hai kanda Bharat ki adugomba akhoi gi sovereign power se masi akhoi America da mortgage to thokhiba chap manraba super power se
अमेरिका की सुपर पावर से सिरिस सकम तौर चटप सुपर पावर से याम कन्ना अखोई रिलाई तौर चटप याम सकम तौर चटप मतिंग याउतब अखोई इंडिपेंडेंट होइबा सॉवरेन होइबा अखोई फॉरेन पॉलिसी अखोई नेशनल अखोई सिक्योरिटी का मरी लेनाबदा अखोई कंप्रोमाइज तौदबा दैट काइंड ऑफ अखोई भारत की हानतगी लेजरकबा अखोई प्राइड अखोई हानतगी लेजरकबा इंस्टिंक्ट दो मदु टोटली अखोई ओनतैनना सत्खरबा अदुम लेंगाक अमखकनेबा थाउ भारतना कनादगी लेगदगी हायबसिबु अमेरिकाना लेप माइकैदुता लेगदबनी हायबा सी पोस्ट सकम तौरिनी अहांबा अखोई रशिया दगी थाउ लौनेना हायरगा रशिया दगी थाउ लोरुबदा अखोई अमेरिका न तारिफ अखोई 25% अखोई लंगछलकपगी पोट लेगरे अदुदगी रशिया दगी थाउ लेररोयना मुक तोकथोय अदुई मतुंगदा हंदकी अदुंबा मिडल ईस्ट की अखोई कनोसिदा अखोई लान से यूएस अमसुंग इजराइल ना अमेरिका ईरान की मथक चथब लान से मसी लाकपा मतमदगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज थिंगजलकपा थाउ की प्रॉब्लम एनर्जी क्राइसिस मायोक नरको मतम सन रशिया दगी था मदि थाउ लेबे यारानी अमु हाइबा शायु की थाक द कंप्रोमाइज तौरिबा लेपाने इजराइल दा चलगा फादरलैंड मदरलैंड तौरुरिबा लेंगाकनेबा इंडिया के लेंगाकसे अखोई मौसादगी लेजरकपा अदुगुम्बा अखोई जवाहरलाल नेहरू ना इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ना अखोई नन अलाइनमेंट गा मरी लेनाबा पृथ्वी की अखोई कोल्ड वार दा अखोई अमेरिका ना लुसिंगबा नाटो की पावर अदुगा यूएसएसआर ना लुसिंगबा वार्सो पेक ना सिंगबा अनी की मरता मुकनाबा कोल्ड वार के मतमदा अनी सिदा याउदबा मिशन चुंगछनबा याउदबा शांति दा युमफम ओइबा नन अलाइनमेंट मूवमेंट की पायोनियर ओइखिबा इंडिया अदुदगी इराक की लान के मतमदा अखोई अमेरिका ने इराक ता सथब लान के मायोक्ता थौनाफना लेपखिबा इंडिया पैलेस्टीनियन की कोज की दमकता अखोई थौनाफना लेपखिबा इंडिया इंडिया की महात्मा गांधी जी ना अखोई पैलेस्टीनियन सिंह के मतंग दा हायरंबा फ्रेंच सिंह की दमकता फ्रांस ओइबा अदो ब्रिटिशर सिंह की दमकता ब्रिटेन ओइबा अमेरिकन सिंह की दमकता यूएस ओइबा अदुमाइना पैलेस्टाइन सिंह हाइबसे अरबियन मुस्लिम सिंह दुगी पैलेस्टाइन ने जिउ सिंह सिना मफम सिदा चंगछल अगा ऑक्युपाइड रिफ्यूजी ओइना चंगागा ऑक्युपाइड तौसलगा जिउ सिंह दुना पैलेस्टाइनियन सिंह से ऑक्युपेशन मखादा थंबने नमधबनी जिनोसाइड तौबनी मधुगे मायक्ता इंडिया ने फार्मली स्टैंड तौय habse महात्मा गांधी जी ने हायरमबा पोटने हबा इवन भारतीय जनता पार्टी की सु अदुगुम्बा अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ओइबा मतमददी अदुगुम्बा पैलेस्टीनियन सिंह के कोज की तमकता स्टैंड तौखिबा इंडिया नेबा अदुगा मोदी ने चलगा अखोई स्टैंड इजराइल की तमकता स्टैंड तौवे हाइरुरी नेबा अदु हाइब नोंगानबगा ईरान दा लान तारिबनेबा सुमा मखन के लेपाकनी अदुना अदुगुम्बा अमेरिका अदुना पृथ्वी की मफम मैम मफम पुनमक्त मखोई CIA से मरम ओइरकांदा लेजरम लेंगाक मैम इंथुननबगी थबक तवेबा तोंगानबा लेपाक कया क्रिएट तौननबगी थबक तवेबा हाना लेजरम लेपाक कया डिसमेंटल तौननबगी पॉलिसी प्रोग्राम तवेबा करीद युमफम ओइरकांदा मखोई की ओइबा नेशनल सिक्योरिटी अमसुंग नेशनल इंटरेस्ट युमफम ओइरकांदा ग्लोबल की ओइबा मखोई पावर बैलेंस मखोई पावर कनो सेशा मखोइना तोंगान तोंगान पॉलिसी प्रोग्राम मैम को पाइखलेबा फॉर एग्जांपल अखोइना रिसेंटली अखोइना उई बांग्लादेश की गवर्नमेंट कमाइना किंधै मसी के बिहाइंड द कना लेरामी अमेरिका लेरामी को अमेरिका लेरम CIA लेरमेबा को बांग्लादेश दा अंदक थोखिबा अदुगुम्बा स्टूडेंट सिंग ना लेट तौबा रिवोल्यूशन से मसी के मतम सिदा CIA का मखोई की आर्मी के नो सिंग दुगा अनि के मरक सिदा इंटरेस्ट तौनरम की पोट लेबा अना आर्मी दुना मगी कनो दो हौरे बि हौसे मूवमेंट सिगे मायक्ता आर्मी दुना स्टैंड तौखिदबगी अदुगा माइ लेजरम हसीनाई गवर्नमेंट से मसी कनो तो इंथुके बि पोले हौजिक अखोई के रिसेंटली अखोइनो उखिबा नेपाल की JNG की मूवमेंट से सिगे बिहाइंड द कना लेरमी CIA लेरमी अमेरिका लेरमी को अदुगी सुमाइना हौजिक म्यांमार दा थोइबा अखोई की कनो से सिविल वार से सिगे मरुम से CIA से मसी मागी ओइबा तोंगानबा पॉलिटिकल एजेंडा म्याम खक लेरगा मागी एक्सटर्नल एजेंडा म्याम लेरगा सही तोंगान तोंगानबा पॉलिसी प्रोग्राम म्याम खक थाजल लेनेबा अर चाइना इशु थाजल लेनेबा सिगे मरुम से अखोई की क्रिश्चियन चटपा अदुम्बा कांगलुप सिंह हाइबा तारे
मरुआइना इजराइल गसु केनो तौनबा आखोगी मरी लेनबा इजराइल की आखोगी लॉस्ट ट्राइब हाइदना मागी ट्राइब तरागनी थोई लेबदुगी मनुंगदा वन ऑफ द ट्राइब नि हाइना लौनरिबा कांगलुप अमा आखोगी सेसे लेरिदना आखोगी कुकी हाबा कम्युनिटी अमसु लेरियबा सिगी सिंगसिगा मरी लेनबा अदुम तोंगानबा आखोगी जालेंग अमा सेमननबगी मंगानदा मखोजु मूवमेंट तौरीद्रा कुकी लेपा अमा सेमननबा सिगी मरोमदा आखोगी इजराइल से लेबगी अमेरिका से लेबगी पोट लेरीदना अदगा म्यांमार दा लेबा अखोगी करी हाबा तारे कुकी की अदुगुंबा लालौलुप हाबा तारे जिन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन न चिंबा अखोई हौखिबा मतम खरगी ममांगदा अमेरिका दा चलगा डोनाल्ड ट्रम्प न चिंबा उनबगी इशू लेरीबको सिसिंग अद नाकल अमरोमदा अखोगी हौजिकी यूक्रेन हरिसे यूक्रेन सिसु अखोगी ज्यू सिंगा हेन कनेक्शन लेबा ज्यू सिंगा हेन मरी लेनबा अदुम लेपाक मनेबा सिगी एजेंसिंग मफम से यौसलकपसे अखोगी नेशनल थ्रेट नत्रि ब्राइबा मानिजा सिगी नेशनल थ्रेट सिबो अखोइदा नेशनल सिक्योरिटी का मरी लेनबा द थ्रेट ओइदे हाइना ngangbase si double standard amasung hypocrite hoiba statement neba soi matang sida BJP amasung akhoi Hindutwagi aduba philosophy da yumpham warga lenga pairiba center gi lusing ba sing sigi aduba national security ga mari lenaba makoi gi stand se yamna flexible loi si kari gino ado ade targa laiba kanglup siga makoi ga manung da aron ba agenda leibra laiba kanglup siga makoi ga manung da understanding leinabra natraga aron ba agenda leibra makoi ga manaba tongan ba keno khar leibra common way agenda khar leibra masia ko yam seriously akoi khanaba mathau tai maruaina hairiba adumba foreign national khara akoi gi national security the threat oiba mongda akoi gi lamnam sida hanadagi leiriba akoi gi geopolitics amsung akoi gi internal conflict ka mari leinabada leiriba akoi gi miyam gi apprehension sida yumpham oirakanda haujiki india gi home minister na thamiba statement se mase amuke hena more serious akoi people the concern oi haiwa pham che sumaina hangatsaki okay thank you very much am ngai ozagi mamal yam lab matam khara khajik kai thok pi tuna ngasi gi imphal da pongba tongan tongan pauche singi maroi be headline sing khanai nei na ba sida ozagi matam kai thok pi tuna akoi gi studio da leng thok pi ra pagi tamakta hanna oja jalan bu thagat pongdok chari thank you very much for joining us loine na khoi gi meng ta biru khai punak pi mafam dagi ngasi gi onedi khoi gi ayuki news analysis si matha sida loishin jabagi ya badu lojabo loine na meng ta biru khai punak ki mafam dagi kaina na ba ya thangni jari have a good day Northeast window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada अथुबगी ओइना दुबई की warehouse worker की थबक कौरी हाइरिबा थबक असी apply तौबिनिंगबा मियोसिंगना presentable and good communication skill लेबेता नतना मसागी चही कुनमाथोइदगिना कुंट्राटरेट फावबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours ओइजगनी per week ta 6 days duty ओइजगनी 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani हाइरिबा थबक असगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी लिसिंग यांखैदगी हौजगनी गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग यांखै मंगादगी हौजगनी अहुम सुबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी हाइरिबा थबक असि अप्लाई तोबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 centimeter की चांगदा वांगबा ओइबिगदबनी थबक असि तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी accommodation transportation अदुगा duty meal सु पिजगनी हाइरिबा थबक असि थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रा तरेतगी हौजगनी
ꯄꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 7005273217 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 9366230077 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯠ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯠꯇꯥ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ Veteran Association Ningthongnai Band na organize chauduna anirak suba oina second state level Open Kirat and Not for Boys 2026 lagliba March ki tarik 19 amasung 18 da pangthokani haina tauramba adu khudongcha da bakhara leibana maram oiraga lagliba April ki tarik 3 amadi 5 da pangthok charagani haina Veteran Association Ningthongnai Band gi maikai degi miam da paujal pirakli event asigi mafamna Yeripok Ningthongnai Mayai Lekai near Ningthongnai Public Library loinana admission form lupa sahung khaktamak oizagani amasung form thazin ba yabagi aroiba numitna April ki tarik ani fawani loinana competition asigi first prize ta lupa listing taret momento amadi certificate second prize ta na lupa listing taru momento amadi certificate third prize ta na lupa listing manga momento amadi certificate ni loinana consolation prize manga da lupa changa momento amadi certificate thamjari admit card issue tawbagi numitna April ki tang 3 da oigani hena akupa marol ki damak makhada pizariba mobile number 7005087465 natragana 8014382252 natraga 9862180239 da contact tobiyu Nurse singidamak achauba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli vc nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak makhada pizariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawirau natraga aikhogi office North East Window TV building hata New Chakun Road ta lengsinbirau Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na Abroad Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna any subject ta Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation Chingba Sparkle ki maikaidigi mateng pijari loinana 100% education loan scholarship facilities part-time job assistant ki khudong chaba su pijari hairiba countries sing adudi UK USA Ireland Australia Russia Italy Germany na chingbani akupa marol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikhogi office North East Window TV building hata New Chakon Road ta lengsinbirau